From the very beginning, this building was built in 1944 to register new arriving prisoners. I hope you know this. Every morning, everybody would walk. Such wooden kitchen stood here in 1941, and later it was replaced by this one, the white brick. That's where the camp orchestra was located. The job of the camp orchestra was to count political prisoners of Auschwitz, faithful. I would like you to pay attention to some of them. You can see battleships and airplanes, and you can see tanks. But I think what is really striking is the pictures of civilians started to flare, and the columns of civilians trying to get away from the cities were also targeted. The German invasion. You have Germany, Latvia, Romania, Hungary, and Slovakia. Those were the countries that were neighbors of Poland before World War II. So the green lines, this is to mark the Soviet invasion. They invaded on 17th of September 1939. Poland was defending itself alone for over a month, and then it had lost. So the victorious countries on the basis of so-called Hitler-Stalin's pact or Ribbentrop-Molotov. This is the division line. So here's Krakow. I just wanted you to see that right, making the people who are imprisoned in the camp wear striped uniforms was to make escapes from the place even harder. Try to think of it. When they were outside at work and there were no electrified fences around, they would still stand out. Everybody was able to say they were from the camp because of such uniforms. To identify escapees, this is mugshots in 3 positions, from the side, from the front, and with something on their head. Because taking pictures like this was very expensive and useless, remember that they faced deadly conditions. This is when they arrived, and after a short while they looked nothing like in the picture. Identification was impossible, so these brought to the camp were Jewish, and 90% of Jewish children were killed in gas chambers upon arrival. There were also 11,000 of Roma children brought to this camp, and they died as well. And 3,000 of Polish children were in this camp. Mainly in kitchen utensils, like scissors, graders, and table leaders, whisks, spoons, and go up.
Co periodi taro 30 juli gico 3 augusto i kerjape pendzaedo vengono seminari ki Polska. Ko ramke taro projekti dik henabiste, ki organizacija taro vizitkergja. Cela kale projekte skiri, tani te janalpe, te sikavalpe i romani istorija, te saso de sinjape amare rumencar ko holokausti. Sine resibe te pendzaedo maškarsao manusha, kola sine ate. Kola solele tan pobuter manusha buvleste tari Europa, Roma, taj na Roma. Avgodive organizirаме workshopia, te predaje taro facilitatorja, ciklujeve baši romani istorija o holokausти te o genocidi, upravo Roma, u lavdo ko pobuter grupe. Duitodi, vizitiribe ko Aushvic, te dikive o tana ko te sine mučime, te mudarde o Roma, dikive o spomenija taro holokausti ko kampia Birkenau, te vazdive o džantipe sasu sine 24vakti. Avdesije 2 augusto, Araklova ki Polska, ki komemorcija ko holokaust, ko kampia, ko Birkenau, ko so mule, pobuter taro 3 mile Roma, te nakle preселение te река Дуня. Sebepi adova sine очисти белорасno, taro hitlerski vojska, taj oleskoro nacistička napadija, kola so uništinge samare romen, hemudargelen, mučingelen, ko kala kampia te Logorija. Kiakaja komemorация, lele tan pobare manusha, sărsusi ambasadorja te predstavnikja taro pobuter puvja, ale letan baro numer Roma, kola so ale sebepi akaja komemoracija. Pobuvleste tari Europa, te šajden arka, te sikaven pojado, ko pumarovilo, te respektirnen amare romen kola sine mudarde ko holokausti. Сарсодикена парламанте авдиве, ко 2 августо ки комеморација але побутер мануша тарасао ирга е сумналескир, те споделенен ојаду, те ден арка сај муленги кола со муле Рома амаре ко кала Логорија, ко кала кампија. Побутер шате шунен олендар, та шате шунен ненгор бибах кола со байрола Андре Киленде, са побутер тај побутер. Romano genocido si but važno te dikena mare terne liderja. Na koja ke kanadikeska ja buti te kana situacija kri organizacija te kire terne manushenca skevsen ge soste si važno te na ponovipe koja buti. Saša je te Borisovas protiv kala fašismos ke se ande Evropa. Kando fašismos ande Evropa same but sine ande Polska ande Mađarska, ande kada same but fašisti, taj atunci amaro pušibesi, Saša te avel, mai but fašisturja, pala od drugi svjetski rat, kod on na nenormal, taj negdje amesa organizacija tribus te abazulale, te za nas amaro prošlost, te za nas sočebul te keras anu sadašnjost, te dedikas te keras zulalo budućnost. Na koja me gdje ke si but važno, ta ventarne Roma kate, taj isto ta ven pe celo Evropa kate te kinente, kate diken soša te kren isto pe evropska linija, ali isto pe nacionalna, ali i pe lokalna struktura. Kdo osjećaj isto kad nam kistampa buso, kdo osjećaj svi smo šudro, kaj ideja, kaj osjetinena, tava tan buđenem darden amenar, taj osjetine kod paripe, da se bud paripe, taj, ali negdje isto si važno kod osjećanja kod paripe, kod težina kaj same, te keras transformacija, ande pozitivna energija. Negdje kod osu je ključo, kod amaro aktivismo, te amare Roma, kad ja so desisajlo, energia kaj sine negativno, te keren ande pozitivna energija. De kipen hin budbado miro papus haska de sarchavoro chikno peskre fralenca has tin prala ayo naiter neder nai potikno ayo echakor kori prejijida dui prala mule ande plinove komori achalo skri familia hin ando masove hrobi a našti rakhas lengre numero provasta polen o nacisti na denas i on kataro mašini kataro sardo avleko Aushvic talen murdarde na dinane na čísla ta našti len do rakhas. Дали ки тумари прув джанена башо холокаусти hem taj джанена кај со бут Рома муле кавдусно диве ко 2 августо. Ande amari pruv ande Česka amen samo romane aktivisti he romane profesori
so parcada das duma, amen sam organizacija le romengre, o spolek bachtale, sam Roma, amen anjam kade baitran da jenen romane terne jene roman, so keren edukacija tistilen ando školi, amen sikavat le terne čavenge, hoi palo holokaustus campul de janel. Ayomba ispenena peskre familienge, lengre so dikle kade ando Aushvic, a penena ponasika veneno gađe ande škola, na penen ča o židovsko holokausto, a na sikaven lečaven amare romanen čaven, na sikaven palo romano holokausto, a na penen ča čipen. A amare romanen čaven, campo te sikabel, a campolen care te anem, abashkada amenen anjam, hoyon te dikem pe peskre yakha, kai mule perdo Roma. Romano genocid, romano holokaustus prengalamende, prengalo tarnečave, igen pares te halun soda te sarodasas. Me kamau te palikeren ko kerel kada ko anelamenade, me haluas sarodasas pares, saroda izdivalinas pes pro Roma i sar o Njemci, kerde fabrika hoj te mundarkeren le Romen, le Židen, le Poljakin, bute manushan. Da pares mangi te halun sarodasas, te meigin kamau hoj, or saure Roma mi halun te nadumukas kai so buter. Te dikas te nabisteres nigde kada susas, te predes dureder amare čevenge, ojamin te nadumukas kai so buter nigde andra maro dživipen. Palo quando vas de clanco Auschwitz. So shete ha kermanje sar se tinea tu sudano alva tu ke sačilo najviše ani godi. Andre govđi manga čile polodaka me dikrum andru Auschwitz igin pares te diken o poltreta leče vengere so on kernas le rumenca saro dalasas experimenti pro Roma saron laukes mundarnas peskre saron laukes mundarnas o Njemci le Romen sauren le Židen a parižđanas keire penge esas lenčave i dživna srniču da sa slengeri bukti te mundaren le manušan teđen keire a te dživen srnič se rodajnič nesaskelan tanđo sar bukti da pares kada ta halon hoj manusha nesas manusha esas sar džive. Quaso sem dikla kala divesa, quaso shungyam, quaso sikisam kala divesa sitano paro. Si dukhavdos oske anamari historia nadorka besha palal sine mudar de Roma, sine jek ideja palodova te šulaven po Roma katakia dunjaja. I onda kad svatine, kad dike, kad sena kate, hem dike, hem te penav siam pašea čalo duka odle manušenje sa dinge pomaro dživdipe, hem sa sine mudarde, si pare. Ponumai, koagor itano hem jek mesaža menge romenge, roman aktivistenge, save romenge, save siam anakia dunjaja kaj valjani temaramen, kana prema temaramen amarha kajenge, te kera butu pralam amendu, pralam mare familiju, pralam mare kumšije, pralam mare čave, te vakeralinge kaj sodisi sajlo irat, sodisi salo, ano mudaribe, keduto mudaribe, mila taj njavrde štaj, štarto panšto beš, to je te dika ko te kađame na Roma, kaj te kjer opet numai nijek tikore analiza kaj o problema si bare. Ali numai palo akava dikive, palo holokaust, savisi dukhavde vilesta hrami me i romani historia mudari bastar, a čola menge sa amen te maramen je poškara butni paski. In krenas le romen so kernas andalende que manas manusha. Ubayo saske manat le vorba, manat le kenji da kana resas kote dikes que manas manush. Kana dikes sarsas kote manas manush.
dezhumanization pentru pe francezisca. Manas human. Sale roman trubul te keras kado sa keras akana, ke kado trubul ame, trubul dedicansa me tara krasame, ke kado ashla me amen no roman. Fer kado ashla me te avas ketane. No trubul te avas ketane, ma te lasame le sama, te na me kerjul pe. Lokes po lokes pale, sa so kerjul aspe. Ke so kerjul aspe, anel shtar varde shtai de catale shtar varde shtar ponche. Lokes po lokesas. No trubul akana te lasame le sama, te na me caso discriminaci te mudar la me. Digamos que le sabes para Roma genocido y Roma holocausto, unas palabras que sabes tú. Pues yo la historia del holocausto, no mejor dicho del genocidio gitano, conocido más bien como el PORAJMOS o el samudaripen, pues lo que yo conozco que fue un asesinato en masa. Fue un asesinato en masa donde se mató mucha gente, murieron muchos gitanos, muchos colectivos, entre ellos judíos, testigos de Jehová, republicanos, gente que iba en contra del nazismo y en contra de este movimiento. Y los metieron pues en campos de exterminio, campos de concentración y campos forzados de trabajo. El cual allí pues estaba Aushvic, donde allí pues estuvieron 2 colectivos y hubieron 2 genocidios. Fue el genocidio judío y el genocidio gitano. Genocidio, romano genocidio, isi kai janal kai si ek baromu daripe kai undilo romenge ando te campia trave Aushvicengo kai mudardile butroma terne kure vashi lego identitația care este Roma. Janavka i ava genocidi este baje dui grupia, Roma e Judia. Okay, next to Gerard and PR and Mickey and your parents should prepare themselves. Okay. Аугурсутно паншто диве. Си не презентириме обукјакола се сиклилепе таро обуке, тај таро воркшопија, коакала на кавде диве таро побутер групе. Motive taj udarime evo mengo holokausti. O motive evo mengo ko vas nekje ko Auschvic, taj ko Logori, tamo nešto, so naština kjela preka kjela. Ja li liga da na kjela. A da vata ko je bila čupelego, evo manena cijanka. Kova kjela denat pregodio leste od pobute periodi. Sidem udarde, porazna nesa stečinija, tareri i hitlereski telesne bila čevojskata. Секоја джинто мануш судика адава поготово каджидинел адале парипаја, адале тугаја, адале баре чучупаја ковило. Ман салите намуклева надушно, сускемена сју синегектар рома, кола на джамена со десинјапе по 2 август, нумакана джанава тајгадинава, со сине до 2 августи, те со сине геноциди, те со сине холокаусти. Mange anvekja, na kjena se bud pareksnike, ken duhalamo suskemena sumro. Tai mange na šajsne desnel perdava, te jigdinasne vala vakti. Tai vašvagor. Seko alafi, solito valpendo, na korale duk maškaramento. Akana janaya, so sine holokausti, so sine genocidi, tai so amare paudne darkje, ko apnatle kosao paro hali.
Mesam Shemina, o Allah ne karakter, în valora hati, colegii în dușe, cu ales sunau cu achireti legal. Amin. The torturing of Roma that was happened in Auschwitz and in the concentration camp is something that cannot pass one of facade. It's a bad mark for the Romani nation, and when you think about it, it just grows up more. Our people were killed in a different ways by the Nazis. Each of us who saw that, especially the Roma, we are with sadness and emptiness in our hearts. Me and myself, I'm not indifferent at all because I was also one of the Roma who did not know what was happening on 2nd of August, but now I know that images are circling in front of my eyes and it hurts me because I'm Roma too, and to me it could happen as well if I would have lived at that time. In the end, every word is said, and whatever is said, the pain still doesn't pass. Now we know